کردستان لسر اگر هلبجارتنا که پیش وقت نقاش و گنگشه بردوام دکن پارتیا دوز آزاد هوداپار لسر اگر هلبجارتنا که پیش وقت آماده این خوین کنگره مازن بردوام سکرتری گشتی هوداپاره شهزاده دمیر لسر مجار دروجه ویدا بو کردستان 24 آخوی و گوت او که پارتی بو هلبجارتنا که پیش وقت آماده نه لسر پرسا کردی جی حکومت آک پارتی رخنه دکه و دبیجید اللي هم بري برسا كردي هالويستا حكومتي هر كودتشا باش داتشا Evdemekî Rojava siyasî ya Tirkiye da daxwaz û gotegotên li ser hilbijartineka pêşwext berdewam dikin. Partiyê muxalefetê daxwaza hilbijartinekî pêşwext dikin. Lêbelê Partiya Desilatê vê daxwazê red dike û dide zanîn wê hilbijartinên giştî di dema xwe di hezîrana 2023 da bêne kirin. Partiya Doza Azad Hüdapara ku di hilbijartina bêda dikare bi nav û logoya xwe tevlê hilbijartinan bibe. Ev demekiye li bajarên Tirkiye û Baku kongreyên xwên bajêr û navçeyan li dar dike. Sekreterê giştî yê Hüdaparê Şehzade Demîr li ser mijarên di rojevê da ji bo Kurdistan 24 axivî. Demîr li ser egera hilbijartineka pêşwext dibêje ew wek partî hazirin û ew xwe niha ne nêzî îttifaqa Cumhurê û ne jî nêzî îttifaqa milletê dibînin. تمام اتفاق ایرو مجبوری بونه ترکی ام کی جانج مصلحت مملکت رش چاره سرکرنا پرسکری کارا ام کی جان پارتیج مملکت را فایدلی بینه مبارک کارن مشتاقم کارن اتفاق عجیب کن بس ایرو ام خانیز اتفاق نابینه نه نزیکی جمهوری اتفاقی نجی نه نزیکی ملت اتفاقی نجی ام ایرو صاحدنا ام جهل بجاتنی رجی حاضرن Şehzade Demir li ser polîtikaya hikûmetê ya meseleya Kurd dide zanîn ku helwesta hikûmetê her diçe bi paşva diçe û destkeftên Kurdan ji dest diçin. Tirkiye û xaseten hikûmeta Tirkiye Birêz Serokkomar Erdogan û hikûmeta Tirkiye ji çareserkirina mesela Kurdara pirsgirêka Kurdara bi paş ve diçe. Îro vaziyeta Tirkiye ne başa. Beriya 2 sala 3 sala 4 sala 5 sala belkî baştir bû. Îro dîse li ser İnkara Kurda ser inkara hak hukuki Kurda ser asimilasyona Kurda iro politikayı devleti tene girdan ihtiraza mecburiye. Hatta ev politika ev siyaset devam bıkem ihtiraza bina bıkın. İro he zamanı Kurdi qadaha he iro de Portugal'da kitabında bahsa hak hukuki Kurda nayin kirin hatta guhabin jije derdxin. He de mecliste de iro nikarim kurmancı haber bedin Kurdi haber bedin. Herwa Sekreterê Giştî yê Hüdaparê Şehzade Demîr li Bakur li ser tifaq û pêwendiyên di navbera partî û hereketên Kurdan da jî destnîşan dike ku divê Kurd tifaqa xwe pêk bînin û ew wek Hüdaparê jî ji bo tifaqa Kurdî amade ne. Hem li Bakurê Kurdistan hem li Başûrê Kurdistan hem jî Rojdat Rojava jî münasebetê me bi tamamê hereketê Kurdî re hene Partiyê Kurdî re hene. نونريا ما لكردستان هي تمام حركة كردي وبارتي كردي لا مناسبتين معنا لتركيا تمام بارتي مناسبتين معنا أم خوا دوري اتفاق كردي نابينن قلتشتاج ما ورجيش اتفاق شكلنا اتفاق كردي هم حاضرن. Partiya Doza Azad Hüdapara ku di sala 2012 da hatiye damezrandin ji bo pirsa Kurd di bingeha maf û azadiyê mirovî neteweyî û îslamî da daxwaza çareseriyê dike û her wiha pêşniyaza perwerdehî û fermîbûna zimanê Kurdî û wekheviya welatîbûnê jî dike. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. از برای و ددما روژه و سپور هفکار من ها کارد گل هوا دبی پاشال و درما لما بنیرن دور